Kia ora e te whānau. We are the Kapa leaders from Porirua College. And we are TKT! Ko te ingoa o tō mātou kapa, ko te kautātara te rangi haiata. Ko te kaupapa o tō mātou te renga, ko te whakanuenga tangata katoa o te moana nui a Kiwa. What makes our group so special isn't just what we perform on stage, but the friendship we've made and the partner we've become. Our every practice was about discipline, teamwork and kotahitanga. The one and only Matua Mai brought our Kapa Haka class back to life, introducing a new spark of manawa wera in every kahaka you're about to see in about a minute or two. We want to thank all our teachers and our tauira for their commitment and support. TKT. Go here! Big round of applause for Porirua College, Kapa Haka group.
tātou, o te kawitātara o te rangi haiata, ki te Kiwa Nui e pai nei. E ai ki ngā kōrero rā waho, e kura tātou ka taka rawa, I runga I te he, anei ko taku pātere, ka kōrero hea mo taku kura. Nā runga rā I te kaupapa o te Kiwa Nui, e te kaipakahaere o Inanga Hira. Nā ua no tātou I tīkaro te mana o Akutawira. Nā ua no te mana I tīkaro hea. O tō tātou nei kura, tēnei, mataku pātere, e whakamohio ati ki a koe. Tēnā! Taku kura I wawana, taku kura ora mai te aroha e. Aroha ke taku kura. Taku kura ki te rapiti, taku kura ki Porirua. Taku kura I mana ua mai na te iti ke rahi e. Aroha ke taku kura. Taku kura te apa e kura e aki o te mana te tangata e. Nai ka taku kura. O te mana nui a Kiwa no mapito tea. Nau mai haro mai ki runga I te tuakiri. O mama tua tupuna e. Aramara ki taku kura. Aramara ki taku kura e. Mene mai wahine maa. E ia taku kuini a pumalo. Anei ko ka waka. Te kuini pumalo. Te kuini pumalo e. Re te tua wani e. Nau mai hawa tiru na te opari. Nara ta Porirua e. Nara ta Porirua e. Mare ate nei anu e.
Porirua, big round of applause there for Porirua College Kapa Haka group. Beautiful, beautiful work. Porirua College.